Da, ali nisam stresirana. Ništa bolje. Ne znam, treba reći kako sam zadnji put malo. Ja sam večeri se više dana što je malo doći da vidimo. Ti si razmišljao, sad je razmišljaš. Kako su reći oko sebe. A ti si zašto znači malo van? Tik-tak, tik-tak. Čekaj, daj, ajmo popiti neki da što stavim tu šali sam glavno točno. Malo sjednom. Ti si isto se gledao, nemo samo ništa. Ćemo piti. Dobro, kreneš. Živo. Već sad se mi reći. Molim te smijeti. Znači, tamo nije kao svijetno malo. Kaj smo onda ovisnici ili kaj? Ne. Čekaj. Malo si nadam se. Ja sam već ustavila, ti? Daj mi nešto sjeti. Možeš viši. Višeka si me. Prebacit ću ja tebi na četvrtu dimenziju. Now! And now again. Prvo. Ok. Bilo kaj? Ajmo, prebio sam. To smo već radili. Još i nadam. A, i, Jao. a, i, See, man. Ja bih rekao stvari koje, ne znam zašto radiš. Sova nam je pala, znači mudrost koja je pala za rad. dobro, daj. Ja ću mi Dobro, tendencija kaj ti znaš svijetiti. do četvrte dimenzije? Ja ne znam ništa, Kako se ti kući, možeš ja sam izbaciti bila samo van? tu, dišem, ajde, fucking shit. Ona suza i singularnost kad se... Znaš kaj, nećeš mi malo nameti Dilana and I like it, but anything else, you know, it's okej, pa to se podudara, da. Niko je nitko i slično sam. Niko i ne. Da, to se zabravio. Možda ove Andy. Možda s njim ne baratam, možda igri. A, dobro. Ajde, dobro.
Pa mislim da sam se malo. A ništa, ja bih htjela nešto ti ispričaš moje pametno. Prosvijeti me. Moje energetsko polje se širi i obuhvaća tebe. Kako pravi to ovo? Nemam od čega, šaljem ti elektromagnetsko energiju. Malo bi se blokirala, ali nije tako loše. Gledaj, ništa ne očekujem od tebe, ono samo primi. Nemoj prvi naprednost. Ja mogu se ne si ti ništa tražiti, a ne ovdje. To što ću primi. Nema u svijetu, mislim da ćemo ipak ići u telefon slike koji se sliči, simuliraju. Ne. Sad smo prosvjetljeni. Pa dobro, mislim da... Pa ja sam ti dala sve sutra na istom mjestu. Pa ono, za 50 godina. Neki bude.